tingkat nasional. Oke. Berarti IO-nya gagal. Gagal dalam apa nek ngarani? Enggak, aslinya sing gak sipi nggone. Gone. Kudune indoor. Yo kang minimal ngono kuwi. Tidak dulu tadi. Hah? Agak terang. Lagi sama apa? Gremes lah lho. Walah, yo. Kudune indoor, lek wingi kan outdoor terus lapangane becek. Iya. Dalamnya gak mbok goreng. Gimana sepatu? Wah, hujan ya. Iya, boleh bakule to. Iya, negara pemulung hujan. Oh iya. Ini kita boleh.